A ver, sentádevos. Veña, mirando para diante. Pero bueno, qué guapos e guapas se puxeron as rapazas e rapaces antes para a ocasión. Non menos vai ser a actuación dos alumnos de terceiro de primaria que se atreven a facelo en inglés. I saw three ships. Demos un fuerte aplauso.